Om Swastiastu. Sanemangken titiang pacang wacen satwa cutet. Sane mateges tuare buong. Pengawi oleh Ikade Krishna Dwi Marto Paskori. Inggih sanemangken titiang pacang wacen satwa cutet puniki. Cutet beli ngomong ne harus payu. Ngudiang to beli orte beline puyung sing ada apa? Ngudiang ke toilet masaud. Cutet ne harus payu. Melajah mati lesang dewek beli. De buka dongkange gedenang kena. Yen sing kena he gedenang. Apa menbuen patut ajo mang di gumine? Suluhin dewek ke kapah-kapah beli. Misi mabot nage tangkil ke pura ngidorin jagat bali. Awak tuareng isyang kecer. Yen subo medasar bakti pasti ada jalan loh. Keto pan odon megerengan ngajak menrindi sambil ngaret padang lakan ngemangamah sampi kadasane. Pan odon tu singlah apa-apa. Tuah dadi pengangon sampi ane kadase uli pisagene. Umahne tuah memedek. Merap cuk-cukan. Pedemane tuah remisi katsur. Tuah galar metangkep tikah pandan doken. Sewai-wai iya lan kurenane tuah nar nasi cacah. Metimpal uyah sere tabie. Hidup ne tuah amun tuan dogen. Apang kengken misi muspo jojo beli. Kadi rasa kayangan tiga di desa ne tonerakte ban maktini. Sing jeki tolo. Anake uli jojo gumi teko ke Bali angob nepukin pura-pura ne. Masa irago ane nongos di Bali tuarang lah kena tangkil. Nah beli, dia ngerti. Nanging tole je pisagene beli. Iyo anaknya sugih. Sake wala sing taen lah kena cara beli. Nage tangkil ke pura ngidarin jagat Bali. Iloh sing taen ngerti. Kenehang bakti ni loh. Da kenehanga sugih pisagene. Yen beli payu nangkil lakar nyewa mobil ngelapi pes tu seng gegaene tuah dadi pengangon sampi man gaji tuah ngomli nasi coba tu kenehang beli iraga jengkrut beli ngudiang nyewa mobil tuh di jumah iraga subeng lah sepeda adah beli adi tu seng pesan beli bisa mati lesang dewek. Sepedaan beli ni cara cekutruk, pelaib ne kradat kuduk, nyanan marah nekat di manggis subeng adat, seng kodak tiang lorong sepedaan beli ne. Iloh seng ingat, sepedane ento ane ngerenyang iloh jak beli metemu, dadi aiketan tur mekurenan. Adi kene iloh ngomong, pegat lantas ortane, jani, pan odon ngemangamah sampi pisagene. Men rindi negak di betian punyan pohe tur mekeneh apa ane orahange teken kurenane. Nglantur men rindi ngauken pan odon tur ajak ke norte. Men beli ngujang alo keto ngomong, maturanto apa keseng bisi Banten. Di jam le buah, dadi banja jauh li doen karaturang. Tung udah kewa pesan ilo ngenehang buah anggo maturan. Di tebok kaden ada punyan manggis apun sedang mebuah. Ento dogen aturang. Salah ane duang lingsah masih sedang pupuk buah nih. Mih, juari matur ngidar gumi bali meraka buah kaketo dogen. Anak caro jani, aturane pamisi buah apelan pir beli. Do bos nutin zaman lu. Apa gelahan? Keto aturang bakti yang dasar nih. Keto syarat kenenepan odon ngidang tangkil ngidar jagat Bali.
Sawireh suba kadong saut pibehne ngomong. Ngurang mesesangi lakar muspe ngiderin jagat Bali yeni pianakne meterima mesekolah di bucu kaja pulau Bali ni. Mapan suece sang yang widi subo jani meterima pianakne ditu. Nampi tuan pendidikan uli pemerintah provinsi Bali ni. Suba panu mayo pan odon lakar nguales sesangine entu. Ane rao sange dugase iya muspe mekire ngatahin pianak netes ke sekolah. Loh, kenah beli net tuah abesik. Beli mekenah lakar naurin sesangi maturan ngidarin jagat Bali. Seng adelen inget seng. Ane madan sesangi ento semaya. Anak muani buka beli tuseng tain lepas teken semaya. Kadi rasa teken manusia beli tuseng bani lepas teken janji. Salingan teken betara. Sangkalange di mesesangi ne. Kenehang masih deweke beli. Demulah gede kenehe mesesangi sake wala tuarang idang naur. Jani maksang dewek lakar naur. Tuseng meti lesang awak lacur. Hahaha, santai lo. Yen beli sebuah ngorahang ngidang, pastilah karada jalan. Megdi lantas pan odon kecarike ngalih amah-amahan sampi. 6 bulan subuh mejalan. Pianakne ane paling kadek mesekolah di kubu tambahan. Sekolahne ento nerima sisya ane singlah apa utawi lacur. Sekolahne gratis, biayaine ajak pemerintah Bali ni. Seng tuyuh maya apa-apa. Pengabtine pianakne sekolah hanga dini. Reramane nyidang antang meburuh tur ngasilang. Apang sekebedik nyidang meting-tingan. Sekolah nerimo sisya uli sejebak jagat Bali. Sengado ane melianan. Mekejang ne patuk. Melianan agama nanging tetap menyama beraya. Kecerita dugase ento pianakne kangen teken meme ngajak bapane. Dot ningah munyin reramane. Lantas pianakne ngalih gurune mekenah nyilih telpon. Lakar nelpon meme bapane. Om Swastiastu, ampura, sira niki. Keto raos anak loh di selat telpon. Niki kadek me. Panake ane masuk di kubu tambahan. Oh, kadek. Engkel tuh menelpon dek. Seger ditu. Patuh panas gumine. Dini di jumah kebus kati jani. Tuh ibapo ngang sehang ngareti carike nganti puhun tundune. Men kadek ken-ken. Nyak luang bedar. Begehen minum ye dek. Apang tuh sing nganti bedakan. Tuseng pegat-pegat raos memene sawireh keliwat kangen tekian pianak muanine aukut entu. Bah ne meme lantang pesan petakone. Bang malu tiang ngetakon me. I bapa segar di jumah. Atah, adi ngomong ajak meme kewala ane takonange i bapa. Singsan kadek kangen jak meme. Kene me. Tiang tu sentain lep-lep sirepe. Sebilang peteng kadirasa ada anak ngenteni. Tiang tu seng nawang apa ane kuangan. Mara dibi buen tiang inget. Ibapo tain mesesangi yening tiang meterima masuk dini. Men, suba mana ur sesangi memejak bapa.
Meme sing ngidaya ngomong apa? Ne, bapane ajak ngomong. Adik keto me. Ne bapak dek. Kenapa ne dek? Engken bapo subo naur sesangi. Nada pegat telepone. Atah telah pulsa guru ne. Ningah telepon pianak ne buku keto ngancan inguh keneh pan odone. Loh, kengken je carane jani. Harus payu. Nemu dine bude umanis perang bakat pan odon kekeh tur ngedenang bayu lakar maturan ngiderin jagat Bali. Men rindi tuah nyiapang canang rake ane lakar anggon maturan. Yadian tuah merake salak lan manggis rasa baktine tuara gigis. Bli, tiang nyiapang canang sari doen. Nah lu, sing kenapa? Canang sari to ane sebenarnya paling utama yen ngai Banten. Canangan to dadi cihno iraga nyalanang bakti. Nah beli yang lemis malu cekutruk telah beline. Ditu dilenggatane pipis se beli. Lantas pan odon mejalan jemak pis dilenggatane. Loh, mai loh. Kenapa beli? Adik gede keto sebang beline. Dilenggatane ada 5 tali doen loh. Kengken loh. Apa bakat 5 tali loh? Kengken maksud ilo he? Anto suba beli 5 tali doen kangguang malu beli irit. Kangguang aprapat beli pangmisi kenah motor beli. Atah nah lo yadian mebekal tuah 5 tali beli 2.000. Jani kecerita mekejang subo nyiapang ane lakar anggo maturan. Lantas pan odon nyalanang motor ngajak menrindi pesu uli umahne. Kijo jani beli ke Bongkol Gunung Agungnya loh. Di subane neket di Bongkol Gunung Agungnya menek ipan odon ngajak menrindi ke Tongos Purane. Ditu lantas di tengah jalan cegate ipan odon teken anak uli ditu. Om Swastiastu beli saking dije. Tiang saking Karangasem driki betenan. Oh, saking betenan. Raresang dumun muspa beli. Men rindi ngalih kurenane lantas ngomong kene. Beli, adi halus-halus kene anak Karangaseme ningatene ningah yen ngomong. Apa rago doen ane uli dini ngomong ke kene beli? Ngawur saja. Mula keto loh. Ento subo cihno anak Karangasem alus yen ngomong. Sajan to beli. Jani kijen ya beli. Jani lakar ke pura umah lelawah. Ane pau ajak pesinggahan. Tongos makan-makan tuh loh. Jalan beli. Pan odon markirang sepedane ngelantur menek ke pura. Di tanggane iyo cegatu masih ajak anak ngadep serombotan. Kene laut iyo ngomong. Embe, mriki malu mbok ampura diumun riki. Kadi mangkene niki nak yen riki ane ketah kentene serombotan klungkung nika embe jek jaon sang sambalne niki tumbas malu. Ampura niki mbok dia lakar sembahyang malu. Keto lantas mesaut
tur menrindi nyirangseng menek ke purun. Bli, adi kene bahasa kelungkunge lensan ngajak Karangasem bli. Mula keto lo, ilo harus melajah jani. Mai lo, maturan malu. Suod maturan pan odon nyetater sepedane ngelantur ngauhan. Neket di wates wewidangan klungkung teken gianyar. Ngomong menrindi ngajak pan odon. Bli, adi uli Jumahiraga mejalan ngantos dini. Begat yang nepekin aksara Bali di toko, sekolah, kantor. Pokoknya begah bli. Adi bisa keto bli. Nak mula keto jani lo. Ne suba mecih no gumi Bali. Pemerintahnya buka adane ngajegang sastra Bali. Apa buan jani gubernur Bali ne Pak Koster. Jag ajak gumi Bali ne jani lo. Oh keto bli. Demen saja nih lo nepekin bli. Tuh bli. Gitu ada aksara Bali. Tulisannya kekene. Tulisannya kekene. Bacaannya tuh selamat datang di kota Denpasar. Anto artinya iraga suba neket di kota Denpasar bli. Sajan tuh lo. Begah sajan sepeda ajak motor jani lo. Cek mekalukan. Bueno melah-melah lo. Pidan lah kara iraga ngelahang ke ketu lo. Sabar bli. Hidup mula keto no ada proses. Astung kara ada jalan lo. Lega saja naten tiangnya bli. Lakar kijo jani bli. Jani lakar kekawitan lo. Bli, uli tuni awayan iraga ngidar jagat Bali. Adi melegenda bahasane tepukin. Ado ane halus, ado ane cabang, ado ane kasar. Ento subem kesugihan bahasa Bali ne lo. Yadian irago ngelasor singgih bahasa sakewala desa kala patrone ane ngadani. Ento ngawinang irago patut sesai pesu apang na wang gumi di sisi. Apang tusing buka katak beten kaune. Melah di jumah, tonden karwan melah dipisage. Suod maturan ngelantur janipan odon nyalanang sepedane lakar ngider buin. Jani ke cerita yang dine suba petang dedet. Pan odon suba kiap melep-lep. Matane sengida yang ngedar. Di subane ento klepetan gati nasibne pan odon ban sepedane bedah. Krana suba petang tu sing ada bengkel palp ditu. Ia ajak dadua ngangse hang dewek norong sepedane nganti lelah saja. Pan odon norong sepedane sambil angkih-angkih. Menrindi nututin uli duri sambil nyun sok kasih. Jalane suwung mangmung. Kadi rasa kunang-kunang tuara ada ngeliwat. Jangkrikek buka ketebit sepi jampi. Sawotara dengan jam suba mejalan. Pan odon noleh pos kamling ane dadi anggona mererean tur tongos pulas. Nanging tongos de bengang petang sajan. Asane tu sing ada sunar ane ngalangan tongos entu. Bulane suba ilang. Buen 5 dino lakar tilem. Tusing buen metakon teken somahne.
Pan odon ngenggalan mebang di pos kambingnya. Nyeriap sirap lep-lep. Siapa mekruyuk. Bli, bangun, bangun Bli. Ne kopinya siup malu. Suba lemah ne Bli, bangunan ngibane Bli. Ada beg-beg ngipi maturan ngidarin jagat Bali. Pan odon bangun uli pesariane. Tikeh pandane anget pesan. Di sampingnya subuh ada kopi gelas lan selekukus atebih. Kubu tambahan 2 Oktober 2 tali 19. Inggih kadiasa punika presiden titiang wacen yeni wenten hiwang utawi kekirangannya ne titiang dunas pengampura. Sinap titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om.